Thini wa mohoro maitu ma kirerebe ritoria kwa ari wa karura wanyu mutarito na njira ya shiko ni Tracy Wairimu na umuthi tafarira ya kirerebe ekuria county ni ya Embu na koguo ni Waweru wa Nyambura hamwe na timu yake ni mehaririirie gukora makiaririria maundu maria marakuhutia we murimi no mbere daya tukora tukiingira thini wa mohoro maitu ma thaa imwe. Family imwe kuma itura ria Bondeni icigere-ini cia muci wa Naikuru ni iracakaira thirikari thutha wa mwana wao wa miaka 14 kuhurwo ni rithathi cia raba kuri ithano gatagati ga 10 iria arahurirwo nginyagia riu ikwamite mwiri-ini wake. Mwanake uyu nuria ni murutwo wa kirathi gia form 1 atumitwo ni nyina duka ya dawa gatagati ka muci wa Naikuru indi agitungana na mutino uyu uria wa mutigire thina-ini munene. Robert Maina rena rivoti makiria. Itura-ini ya Bondeni ni kuo tucamanetie na family ya Caroline Chepkoech nyina wa mwanake uyu nuria wekorire hateka-ini hindi ya mirurungano na akihurwo rithathi 10 cia raba kuria ithano ikwamite mwiri-ini wake. Ameenda tao kunitafutia inhela na kwa na shida ya kufungana, so na kaka sinikajua tu ni kijana labda collapse zake tao atakuja tu, lakini ripoti ilipofika jioni ripoti ikakuja ingine tofauti. Ati inasemekana amepigwa risasi pale tao, risasi za tumbo hapa kwa mbavu. Nikaona kwanza kaa ni story, ikapita kwanza, sasa ndio nikarudisha tena fahamu ati nimeambiwa aje. Kenye ilifuata next niliomba maji na dawa ya pressure nimeze kwanza. Akiari arena kieha kinene Karo ni atariirie ruo ruria akoretwo akigerera gwethera mwana wake urigitani undu umwe na guoya wa gukorwo kuri na matigari ma rithathi ithano iria ikwamite nginyagia riu mwiri-ini wa mwanake uyu. Sema hiyo moja yenye ilitolewa ilikuwa hiyo rubber bullet, but hata sikuwa iona hiyo rubber bullet nakaje, but hizo zingine wanasema ziko ndani. Picha x-ray inaonyesha ziko ndani. So hizo vinonda yenye unaona zijepona ndio zikutolewa hizo rubber bullet I think. Nilishindwa ndakimbilia polisi gani kama polisi wenyewe ndio wanatekeleza hiyo. Sana nashindwa naenda kuripoti polisi gani na ni polisi mwenyewe ndiye amemshoot. Ndakimbilia wapi? Barabara-ini ya Burogeshu wa muci-ini wa Naikuru niho mwanake uyu wacemanirie na mutino uyu riu we hamwe na andu a nyumba yake magicakaira thirikari kumana na unyamu uyu na uria atungirio na riu ni marenda kihoto. Nikaenda tao kutafutia mamangu dawa, naona nilifika tao nikaanza kutafuta dawa kidogo, tukaona tu gari imekuja, watu wakaanza kutupia tutia gas na kuanza kushutu watu. Mimi nilikuwa hapo kwa chemistry, nikalala karibu na chemistry, nikalala chini, ndio wapo wakapata njia kunipiga hizo risasi. Pia walikuwa na shoot tu watu hivyo tu. Tariki 27 mweri wa 6 haha niho mwanake uyu wa miaka 14 na uria ni murutwo ahurirwo na njirungi cia raba iria ithano nginyagia riu ikwamite mwiri-ini wake. Handu-ini ha ceceni ya Inoro TV kuma muci-ini wa Naikuru, ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Andu atano hamwe nao ofitha a borithi ni moragitwo thutha wa ndathukanio ya mishinga gatagati ka borithi na aici a mahiu iria iranjiriirie Jumamothi hwaini na kurara utuku mugima nginyagia kiumia rucini itura-ini ria Kilenda Igembe kaunti-ini ya Meru. Kuratuika makiria ma aici a mahiu 40 methaite na mishinga na matharaita maruru marahithukiire itura riu na kuiya mahiu 100 ria 59 na kwanjiriria kurathukia na maafitha a borithi aria marageragia kuhonokia mahiu macio. Kuratuika thutha wa kung'ethanira kwa makiria ma mathaa 5 maafitha acio maracokire gutorio gwikia na marethera. Riboti ino ni tukoretwo tukifuatana nayo. Wakaiba ng'ombe mingi na mbuzi. Wakati wa tumeita askari wetu NPR, GSU na ASTU wakakabiliana, wakaficha ng'ombe kwa laga na wakangojea, wakapigana sana hapo
kwa masaa kama 4-5 mpaka mwendo wa saa 1 ndio kawa iko askari moja anafanya kule Lare, akaumiza askari mwingine mmoja wa GSU na akaumiza NPR moja ambaye hao wote walipelekwa hospitali na mmoja akaaga. Hii vita iliendelea mpaka usiku, mpaka askari wakatoka. Mwendo wa asubuhi kule Ndumuru, County Commissioner ameita mkutano huko na County Security Intelligence Committee pamoja na Mtwati. Tukiwa pale tukapata ripoti kwamba miili nyingine 2 imepatikana kule kwa mapigano hiyo ya Kilinda. Hiyo miili ilikuwa ya wasee wawili, miili nyingine 2 pia awali wao hapo kwa hiyo makabiliano. Wale watu wameumizwa ni wengi ni watu kama 5 ile tumeelezwa kila mtu na mahali hako watu 5 ndio waliumizwa. Lakini wale waliumia zaidi yule kwa Nairobi, yule askari wa GSU alikuwa Nairobi West Hospital usiku, hao wengine tu wakapaua na anaelewa vizuri. Na tugithina mbere ni ati atongoria a ndini guku bururi-ini ni marera President William Ruto afute ndudu yake ya maminista wira, hamwe nao ainukie munene wa borithi Japheth Koome guku makihinyiriria uthuthuria wa kinyi wa ikuo cia hindi ya mirurungano utafanio. Igongona-ini ria hamwe ria kuririkana andu makiri ma 40 aria matete mioyo yao ni mathing'iriirie itemi ria andu ethi manyite hari kurunga thirikari. Na tore wa Ngui wa Mwangi aratariria ni meranire kunyitanira na mbeu njithi, na hamwe na uguo matigire ni meheria uteti nyumba-ini cia ihoero ro hamwe na kwamukira mbeca cia teti iria cina ucuke. Kanitha-ini wa All Saints Cathedral nikuo atongoria a ndini ngurani na Kenya magomanite igongona-ini ria mahoya ma kuririkana mioyo makiria ma 40 iria roreire mirurungano-ini ya gutetia thirikari. This is the pain in more than 40 homes. Itemi ria fatariria andu ethi manyitite hari kurehe ugaruruku wathani-ini wa thirikari ya Kenya Kwanza niregathiriirie igongona-ini riri kanitha ukiranira kurugama nao. It is this kind of impunity that our young people marched out on the streets to oppose against. People who divert public resources for personal gain, our young people were saying no against this. People who would add and inflate our budgets because they required facilitation fees, our young people were saying no against that kind of impunity. Magicaka na family ici ciuritwo ni andu ao marahinyiririo thuthuria wa kinyi wa ikuo ici makiendekithia munene wa borithi Japheth Koome akuwe murigo wa borithi kuhuthira hinya mukiru na uguo ehere wabici. President witu Ruto turamuria na gitio ni kahinda ga kufuta IG Koome to ni aremetwo ni wira koroni arutira wira wake wega andu aya matingiakwire na ari othe mahuthikite thiini wa kuraga anake itu na ciana citu ni turenda ipoa imachunguze ne moere hatua kulingana na watho wa bururi. Ni maibetie muhwa wa bunge ya Senate wa kwenda President Ruto afuje ndudu yake ya maminista makiuga we mwena ni etikirite matirakinyaniria wira wao na njira igwete. Tondu uria turathikiriria andu uria marauga makanitha-ini, uria andu marauga mitandao-ini na uria ona agency marauga ati cabinet yake ndiraruta wira na ndiramuteithia kudeliver plan iria ari nayo. No marenda President Ruto arute mwerekera aria maranyitirwo hindi ya mirurungano marekererio na mehererio thitango iria imang'etheire. Mweri ugithira reke tukorwo na IBC nigetha anake aria marenda kuruta ma MP aria mathurire mahote gwika uguo. Hamwe na uguo atongoria aya a ndini ni monekete gwitikira mahitia ma kugonderera hari gukurira thirikari maitho makiuga kumanagia na haha ni mekunyita itemi riao uria kubatie. Ateti matirioka kanitha kwaria matoho mao na maundu megie siasa. Nitugiretio uguo na nitwaritie na mapastors othe matigwetikiria. Wagatatu nitugite ati haria othe NCCK makanitha maitu maruma tutiretikagiria ateti moke kurehe mbeca iria maiyete.
muthenya uyu wa tariki 7 mweri wa 7 uri mafuku-ini ma kiririkano kia bururi uyu niguo atongoria a ndini tiganite guku bururi-ini macagurite guka kuririkana andu ethi aria manakwiriire mirurungano-ini makimerera ati ni meguthie na mbere kumanyitirira kumanagia na riu. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwagiri. Magana ma andu ethi a rika ria Gen Z muthenya wa Kiumia matindite kiharo-ini kia Uhuru Park kaunti-ini ya Nairobi igongona-ini ria kuririkana aria makuire hindi ya mirurungano. Aingi ao magikua kumana na nguraro cia rithathi. Aini a nyimbo itiganite macanjamurite aria megwikinyitie. Gen Z makiuga ni mekuhuthira watho gukinyira borithi aria mahuthirire mishinga mugaru na watho ni makorwo makinyitwo. Rwimbo ruru rwatujiangalie rwatungirwo makiria miaka 5 mihituku rugitararia uria bururi uthukitio ni ungumania na mwiyato wa ateti arimo maundu maria matumite gukorwo na mirurungano ya Gen Z. Mambo yangekuwa sawa ndivyo walivyopanga Maulana, deni mulizoacha bado tunalipa. Igongona rio muthi riuma ria kuririkana aria moragirwo ni borithi hindi ya mirurungano maritwo mao makiandikwo mitharabaini iria kuhanditwo guku Uhuru Park. Mwanake wa Edith Wanjiru akwire hindi ya mirurungano iyo agitararia ruo rwa kuona murio mochari. Eritwo athia murore thibitari wa Kenyatta no akinya kuo agicokio nginya thibitari wa Mbagathi. Kwenda Mbagathi wakaniambia casualty wote wenye walipelekwa Mbagathi walienda nyumbani. Nikaambiwa daktari wa Kenyatta alikuwa ameshaniambia ukimkosa huku kama akurudi jana wewe enda kwanza utaenda city, utaamua tu uende city muangalie mochari. Sasa vile nenda Mbagathi nikamkosa, nikaamua kwenda city. Huko city ndio kwenye nilimpata. Ona kuhana roguo augite wendi wake ni andu ethi mathi na mbere na gwitia kihoto kiao iritanjire imwe ya kuririkana mwana wake uri urakuire agitetera bururi. Kwanza kwa wale polisi waliwao vijana wote haki tendeke. Hiyo ndio kitu mimi ningesema sana haki tendeke. Na pia polisi wache kuua vijana sababu pia hao wako na mafamilia, wako included na familia zao pia wanawatetea na wanatetea pia hao polisi, si ati vijana wanajitetea kama hao peke yao. Ona gutwika andu aya ethi arikaria Gen Z mari na marakara kumana na njuragano ici maugite matikuoya watho moko-ini mao mwihoko uria ati nimekuona kihoto kuhitukira magoti. Tunaambia makarao we are their kids by the way and we are watching, the world is watching. Kitu yoyote wanafanya illegally au wase wote tunawajua. Hatuta do an eye for an eye but we will do it with the law. The law has us. RIP. So tumekuja hapa kama majenzi kumboleza fellows wetu wenye walienda, unaona? Hao watu, hao ni maheroes kwetu kabisa. Kwa sababu kasi wao, hizi kitu yote happen. Unaona leo ni 7/7. So kwa ile appreciation yetu, kitu kubwa sisi tunaweza wafanyia ni tuombe wafike salamu huko mbele na pia wakijua wametusaidia ni mahero. So actually we buried someone called Andrew Mwasasi. He's 36 years old and it's such a painful thing to witness how the families were reacting to that. It's really painful, so emotional to lose someone who was fighting for our country. Aini na teteri ai hoto cia muingi makira ateti ihinda ria gwika maundu uria makoretwo magika ni ithiru na no nginya magarure uteti wao. Na ningependa kuona gava imechukua hatua kubwa kesho kufuta watu ambao ni redundant, ku shut down ministries zenye tutaki, ku cut down on budget spending yenye ni ridiculous. Na ningependa tu kuona change na movement. No, I think we have to accept that the Gen Z have resurrected the spirit of Sabasaba. 34 years ago, in this city, we saw people fighting for the second liberation. They set an end to the one-party state, to authoritarianism, and now this generation have reclaimed that spirit to say that they want a transparent, a democratic, and a responsive government. Igongona riri ukite riri thirikari yugite maafitha a borithi aria moraganire mugaru na watho ni megutacokirio makinya ma kiwatho undu uria family iria ikwireirwo cietereire na kinyi. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Muriuki wa Mucoki.
Na kanitha wa Gatoreki Diocese ya Nairobi ni wanjiririe kurutithia wira mogaruruku maria maheanitwo mwaka wa gwitikiria ateti kwariria etikia kanitha-ini. Kanitha wa St Peters Kikuyu hindi ya igongona ria gukungwira family ateti makiimwo mweke wa kwariria o tiga o gavana uhetwo mweke na gutarirwo ndagika. Kanitha yendekithitie thirikari gwikana cieko maundu maria iraniire ma kuhurana na ungumania. Muthe wa gukungwira family parish-ini ya Muthure Peter Kikuyu Kiambu ni kuetikia hamwe na atongoria kuma kaunti ya Kiambu macemanĩtie igongona-ini ria mitha kiumia. Ni gukorwo na mikakati miega and especially ya kunina corruption ucio niguo ungumania na uitangiki wa mbeca kuria turona andu magitumira mbeca uria gutagiriire. Uguo noguo ndure tungenda uhuranwo naguo nigetha nayo budget ikorwo ikihota kunyiha na nigetha Wanjiku akorwo akihota gukua murigo ucio wa budget. Thutha wa igongona kanitha ikigacirithia mawatho ma kwaga kuhe mweke ateti kwariria muingi kuria ma MCA aria maumagaritie gavana wa Kiambu maumitwo mweke. No gavana Kimani wa Matangi uhetwo mweke ari wika handu-ini ha atongoria kwariria etikia no agatarirwo ndagika cia kwaria. Walikuwa hata wanajuana na baba askofu, kwa hivyo ni marafiki. Kwa sababu ya hiyo nikiwa nimesimama hapa nitamwalika ili aseme mawili matatu nikiwa nimesimama hapa. Wasisimame, waketi vile wameketi. Basi this is called the Gen Z time. Ama namna gani javeni? Ni undu utumite ma MCA kuga ni mekuhika kwaririria ndereti ya kugarura watho wa migunda uria urehete urugari Kiambu. Kana report ni yarehirwo bunge na ni tukwambia ku discuss issue ya freehold na ni twitanite public participation. Wa Matangi akiranira guthie na mbere kuhinga mianya ya ungumania na uhuthiri muru wa mbeca cia muingi niguo kuhotithia muingi gukinyirwo ni tafarira iria cibangitwo matura-ini. Nilitangaza last week tumetoa kodi ya kulipisha freehold land. Tumesikizana jameni. Na badala ya kutoa hiyo nikasema ile kodi ilikuwa imewekwa hiyo nimepunguza from 0.25% to 0.12%. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Na riboti yo ya Charles Gikunga ni tukwamba gwikiria nayo ni tugucoka tucokererie rugathi kuraya. Ni twacokereria ni ngatho ni guthi na mbere na kunyitanira hamwe na ithui. Tariki 7 mweri wa 7 ni muthi ukoragwo uri wa bata rugano-ini rwa bururi. Muthi uria woyagwo no uritu makiria ni a Kenya riria mararwira ihoto kana gutetia matua ma thirikari. Mirurungano ya ica ikuhi ya mbeu njithi ikionekana kuoya barabara oro ino. Mwandiki witu wa mohoro Gitonga wa Wambui ni aranire na amwe a njamba iria ciarwire wiyathi wa keri na gutucorera mbica ya hindi iyo na ya thaici. Mukayo na mbu ya mutungatiri Timothy Njoya akihurwo ni maabitha a borithi Kiundutho niguo thogora uria ariheire werutiri wake hari kurwira wiyathi wa keri wa bururi. Kihumo kia muthi uyu kiari ndumiriri ria mutungatiri Njoya arutite hindi ya mahunjio maki tariki 1 mweri wa gatano. Ndumiriri iria yonekire kuhingura a Kenya maitho irema iria iri mwiri wake ariri kiririkano kia maundu maya ma magigi. Gitemegwo hwaini umugetigwo ni ndakua. Gitemegwo guku haru thera ni rutinie na guku ni thigari ke ndaigio kai kihura. Ni undu wa kuhunjia kiroko-ini muthenya wa riba. Giuga ati no muhaka tweherie katiba icio na kigiothe. Na giongerera giuga atiri thigari atu nayo ri ya harambere niko hakera haka makanitha na guhaka andu. Tariki 7 mweri wa 7 mwaka wa 1990
muthi uria ukoragwo wandikitwo na karamu gatune rugano-ini rwa bururi na gubatithio ta Sabasaba nirio a Kenya matongoretio ni Kenneth Matiba, Charles Rufia, Timothy Njoya, Njeru Gathangu, Raila Odinga na angĩ matongoririe bururi kurwira wiyathi wa ciama nyingi. Sabasaba ya hingo ya mweri wa 1990 Riboti ya Sabasaba ni tuko tukimia mukira wega wona cihanda wega thaa 3 kwa ihinda riri. Munini wa mutongori wa bururi Rigathi wa Gachagua ni orotete maafitha a Ministry ya Ugitiri akiuga nio mararemithia bara ya kuhukia njohi cia ibango na dawa cia kulevya gitaro-ini gia gatagati wa bururi. Akiaria ari kanitha-ini umwe mwena wa Kiamagira kaunti-ini ya Nyeri, Gachagua ni heanite itua o riothe ria kuhingura irafu cia ni areganite na itua riothe ria kuhingura irafu na akauga ucio ti murugamo wake toria mwandikitwo wa mohoro aratariria. Kuhingurwo kwa imwe cia irabu iria irahingitwo bara-ini iria irathie na mbere ya kwitana na njohi ni kuonekete kuraraka munini wa mutongoria wa bururi uria ohithurite ati riu ateti ni marahuthirwo kuhotomia bara ino gitaro-ini kia gatagati. Mr. President, if you allow overzealous officers at Harambee House with a political scheme to interfere with this war against illicit brew, those people, those officers will set you up against the people. Gachagua akiguika gukirira Ministry ya Ugitiri wa thiini iria maafitha ayo maranyitanira na bunge amwe gitaro-ini giki gucokia njohi na dawa ici bara iria akoretwo agitongoria. I heard that our local member of parliament has directed the security officers in Karatina, purporting on orders from above to reopen our bars. One, a member of parliament cannot instruct security officers. And if the security officers in this region are taking instructions from a member of parliament, we shall discipline them. Akiaria ari kanitha-ini wa Pefa ya Kiamariga gicigo-ini bunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri, Rigathi arauga ndakuruhanitwo itua-ini o riothe ria kuhingura irabu ici na gucokereria kwa njohi ici ni gukuhurithania thirikari na muingi. Ni hindi twauma ndeto cia finance bill iria irakaritie andu riu ningi muke ati muhingure njohi ya kuraga ciana citu. Riu ni thirikari muragoithia kana tikumegoithia muramegoithia ona okorwo hihi murenda bare gitongorio ni mundu ngiti Rigathi wa Gachagua ni itakiri na thina. I don't have a problem. Na kuona bara ino ni yambirie guciara matunda kuringana na atongoria a matura-ini, Gachagua oritie president uria wamuthukiire wira wa gutongoria bara ya njohi ndagetikire maabitha a ministry-ini ino kuhura uteti na bara ino. Mucio no mwe utari na thina wa njohi uria kuragirite gutuika ningi ni gucoka hau araide mugwitikira tucoke hau ni mugwitikira tutiwitikira maundu mara marahitana ma njohi yambiririe gucoka guku pia tunasema hapana. Walikuwa na macho mekundu, walikuwa wachafu. Now I can see something has changed. How can it be that somebody somewhere decides to take us back where we have come from? Hapana. No, this thing must stop. And I will not stop because of a budget. I believe that we can raise this money ourselves. And if you people at Interior think that you want to interfere with this very successful program, so that maybe you undermine the Deputy President because he's the one who has been leading this war, you are effectively undermining President William Ruto and his administration. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kiamariga Mathira kaunti-ini ya Nyeri, Njita Kamau wa Mwangi. Na tugithi na mbere ni ati aria me ruhonge-ini rwa miako ni makenereire uria indo itiganite cia miako ikoretwo ikigwa thogora. Cuma, thimiti, mbao muthemba wa MDF ni imwe cia iria igwite thogora. Anyitite miruhonge-ini ruru makiuga umwe wa maria macungiririe maya ni ciringi ya Kenya kugia hinya kuringithanio na dola, undu umwe wa thogora ya cuma nguru kugacira amu kaingi niyo iheanaga mwerekera wa uria cuma iraima. Njega wa Wambui niwe wina riboti ino.
Kuringana na aria marutaga wira wa kwendia indo cia miako, thogora wa indo imwe ni wikurukite gukiringithanio na ihinda ria mieri 2 kana 3 mihituku, undu uria warahurite thogora ino makiuga kwi hindi irahanite tayari kira. Ngihora ta huthire ta ciuma imwe itagwo D16 hindi handu ndiramihuthagira kana handu ndiramiguraga iraumaga kindu 2,500 na riu ni harurukite yukite kinduma 2,250 hau uguo ni ukumiona. Bodi ni igwete ta 300 ingi 200 kuringana kana ni Uganda kana ni Kenya kana ni TZ. No muno ya TZ na ya Uganda ni wera tuiga wega tukarigwo tarete guthiaga iria turathondekera uko gwitu tina goro gukira iria iraima nanja. Kuona andu maraka riu ni mambitie ku revive miako ira irakoretwo iteguthie na mbere na ugakiona ringi undu ucio wa indo gukorwo ni iragithii gwete ni wa contribute na njira nene muno. Kuringana na Evans Ng'ang'a uria ni muikariri giti wa endia cuma nguru bururi-ini, gucokereria na kugacira gwa thuguri ya cuma nguru kumana na mitaratara mirumu iria ruhonge ruru hamwe na thirikari mambikite kuruhe wathi mweru ni umwe wa maria macungiriirie thogora wa cuma uthie thi amu ithondekagwo na cuma nguru. Mwaka othe Kenya uditaminagwo ni scrap metal. Rivoti ya Jega wa Wambui ni tuko tukimia mukira wega wona cihanda thaa 3 no kwa hinda riri tukamba gwikiria ro hanini ni turacokera indo gadi kuraya. Twacokereria uringi ni ngatho ni guthina mbere na kunyitanira hamwe na ithuĩ na riu imwe kwa imwe tuguthuke kuria iharo-ini citu kuria meharĩria ma guthangania mbitika cia mwaka uyu cia muthako wa gonya wa Embu Sevens ni irikite o riri kamiti iria irarũmbũiani na mĩhang'o ĩno yanĩrĩire makahanika tariki 12 nginyagia tariki 14 kiharo-ini kia Moi Stadium. Mbitika ici iria gukinyagia riu igucĩrĩirie timu 16 ikanjia na guthanganio kwa ngucanio cia athaki aria matarikitie ukuru wa miaka 18. Tutakuwa na timu aina mbalimbali mingi kubwa kutoka within Kenya. Zinginezo ni kama Nakuru RFC, kuna Impala wanakuja, kuna Strathmore Leos, Zitek na nyingi na zingine za huku nyumbani pia ziko. Kama Embu RFC itakuwa, Meru RFC, kuna Chuka RFC, Mwea Stallions, Kirinyaga pia watakuwa. We have prizes to be won, we have awards that will be given, we have category ya watoto which will be also be awarded on Friday. Tukiangalia vizuri mwaka hapa Embu Sevens tumesema lazima hapa nyumbani hiyo award ama prize yote irabaki hapa. Na hau niho tuko tugikira gaturumo mohoro maitu ma thaa imwe ma kiririmbi camanie wega cihanda wega thaa 3 ritwa riakwa ni Wakarura Wanyitu muturutana njira ya cieko ni Tracy Wairimu.